iko lapho waphambanisa khona wena ongafuzanga uchiwe sapho. You also being stupid. Wena wawukuze uthathe usabhuku la umani umkhulu wabo unitshana uthathe ushawa walapha anti wakho naye uthathe umpala la uthathe umangitshana liyethengisana ngicele kuhle awungeza amabizo ethu. You are nothing ngale indawo yonke ngenduna nje asifuni koloko mina ngali ngafuna ukungigubha ngiyakwazi ukuchiya futhi lebhashi lokujona ngilwe lani futhi angifuni koloko mina ngifuni kuba nje kanje angifuni umuntu right mina phila nabantu kuhle but angifuni ukuthi ithatha advantage yokuthula kwami lokho ngumuntu right ayifuni iza kusasa izahamba ningikhuluma so senenzele inyaka ngiyangifuni bakhuluma bafaka lo dzenga lo uze ngiyagiya phe oloze nongoromani bafuze bayamthumba so wena ubhala ama LC44 mwini wonke uchiwo ini ongoromani ungekelela umsebenzi wakho useduze phe woza kusebenzi yaphelelwa mina mamlanga ngakwazi ukusebenza la wena ungakusebenza la umsebenza la yena ukusebenza la mbele ukuthi siyabe siwelelana ukusebenza ekwelana nasi ngawelelana omunye nomunye uyakwazi ukubona kwenza ekubona upresident eshafula futhi cabinet uyabona lokasezi faka abanye amenza asifuni ngolo but siyabe sithi nje amasabu izagcinisa isini lapho ukukhulunywa kona induna uyabona usabheke khona wena wamisa ukuthumba ngafuna noma mbhalo emzini wakho wena uminde wethu yokuthumba ukuthumba usana ungela but siyazimbona ukuthi umntaka wami lona noma ephambanisile sengikuchamba ijana okuhambelana lawo na so asikufuni kona antu uyazofana oba ngisabhuko straight uyisimanga wamna ngizange ngikhulume hlala phansi yes chombe ukholo ukuthi chief lesimanga kakhulu abantu bagcina umfana njengosapho but it's never good ilokhu ze usawulokhu uzujana ngibone ngathi it's perfect kuthana ngasilwana umuntu ohamba ethatha phela siyamangalisa kuyasimangalisa abantu bangathatha uvelela ngaphi uyabona ungeza sokukhuluma inkulumo ezinjalo so siyabe sesimangala ukuthi uvelela lathi siyakwazi ukuthi uthembekile but singeze sokukhuluma andiyo yabona kule ndaba yabona usitayita ngethesi yekho nale kuyi yamasimahlipha sawamisa la ngamtshela ngamfonela lo ngamtshela ukuthi misa awula umuntu wakhe ma khona ngapha umlo sawelelana wayamisa ukuthi chief mina nxa efuna ukukhuluma lami uyamfonela ukuthi so lokho kone weyinkomenzeni asakwazi but lina mana bot lina mana wena bot lina rifuzeni laleli umthetho ovelela la no one is supreme even Mangitshana is not supreme akula koMangitshana akwazi kube lo chairman weBeria noma kulo headmaster enwana kuphela awaye ubusabhuko uthola lapha la komasawa babasobasabhuko uze ulokuzeni ubhuti wakhe lwana uTesbom ukuthi abe ngisabhukela lo ikuthi waye gebhela ukhwekhwe imithi ubhuti wakhe lalela mina ngithi uTesbom mina lo wanoyela amakhala komasawa amalo na waye gebhela ukhwekhwe ngolokuzeni nguyu umnduku headman ubaba kaMika awisemkhulu kaMika uyisemkhulu kaMika ngoyamgebheli lokuzeni so lapha uthi sitshela lokhu please let's respect each other mina sithanda ukukhuluma but ukhuluma walahleka maze umuntu honest good konoko waqhatheke hawe sibe honest abo problem manje lo angathi emasimini akani kwavunyelwana lapha kwavunyelwana yena ngathi ngifuna ngijane emasimini nami yena awudemand phela anti ekubonisana la kwenzayo la uMangitshana konoko oela kubonisana ikushunga ukusha uthi babambaye lazela yini la khulumela nayo bukini iwelelana kuhlehla ijombe ngeje akolikhonye lingakhonya siyalungisa kolokudlala wothi ngazefuna zikuba zinkunzi lina asawelelana thina singabantu abaright yena siyakazi uze sabhukana sithi hani ngambijana emasendini la nilo wadla ngile mali yami mina ihlezi imali la yopho noma wona yakwazi ukuphakade sinqoyifuna honayo
All right, next. Kuna mtu. Mm. Okay.